Yesu ashimwe. Turanezerewe kubw'amahirwe Imana yongeye kuduha yo kongera kubana namwe. Hari hashize igihe kinini cyane kuva lockdown yaba twari turongera kubonana namwe mutaratubona, ariko dushimira Imana cyane kubw'amahirwe yongeye kuduha yo kugira ngo tubashe gukoresha ikoranabuhanga tubashe kubonana. Imana ishimwe kubw'akatanya. Ngiye gushima Imana cyane ko yabarinze natwe ikaturinda, twese tukaba tumeze neza muri iki gihe cya covid. Nizere ko mwese mumeze neza. Tugiye kujya rero mu mwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana, wo kuramya no guhimbaza Imana. Ndasabye kugira ngo abana mwese aho muri mu mago mubane natwe, mwe kudusiga twenyine, tugendane twumva ijambo hamwe, tunaramya Imana twese turi kumwe. Imana ibamugisha. Ndagira ngo dutangire dusenga nk'uko byari bisanzwe na mbere hose. Dusenge maze turagize Imana aka kanya tugiye kugirana. Hadusenge twifate neza kwa kundi, hanyuma dushime Imana. Mwami Yesu, turagushimye, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye uburyo waturinze twese turi ahantu hatandukanye, tukaba twongeye kugeza aka kanya twese turi bazima, icyubahiro kibi cyawe. Mwami, tukuragije kano kanya tugiye kuba tukuramya, tuguhimbaza, twiga ijambo ryawe. Turasabye kugira ngo Umwuka wawe wera amanukire kubana natwe, atwigishe, adusobanurire birenze ibyo twicaye budusobanurire, maze Mwami kugirirwa neza n'imbabazi zawe bitubeho twese, ari twebwe tunisitaringa ndetse n'abana bateze amatwi. Komeza kubana natwe, utugirire neza muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ndagira ngo muri kano kanya duhaguruke twese dufatanye guhimbaza Imana n'indirimbo mugiye kubona. Imana ibamugisha. Muri iyo ndirimbo mwari muzi mwese ngo if you're happy and you know, clap your hands. Ubu rero tugiye kugira mu kandi kanya keza ko twakira duca Petrin akaza akadufasha akatwigisha ijambo ry'Imana, kandi basabye kugira ngo twese nk'abana tube attentive, tube twicaye twitonze dukurikire ijambo ry'Imana. Kaduhe karibu duca Petrin kugira ngo aze adufashe. Ni karibu duca Petrin. Imana igumishe. Yesu ashimwe. Ndabashubuje cyane abana, ndabakumbuye cyane aho muri, musuze ba mama, musuze ba papa, musuze na bagenzi banyu muri kumwe. Twongeye gushima Imana nk'uko Teacher Queen abivuze ko Imana idushoboje kongera gusangira ijambo ry'Imana. Turabakumbuye cyane, turabasengera kugira ngo Imana izadushoboze ikindi gihe tuzahure tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Rero nk'uko
nyine Tushakuni yarabibabwiye. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Luka ibice 17. Twese dusubiremo. Luka ibice 17 umurongo wa 11 kugeza ku wa 19. Abatazi Luka ahiri ni igitabo cya gatatu cyo mu isezerano rishya. Dutangire. Inkuru umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza ababembe 10. Nuko bari mu nzira bagiye Yerusalemu, anyura hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Akigera mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10. Bahagarara kure barataka cyane bati, "Mutware Yesu, tubabarire." Ababonye arababwira ati, "Nimugende mwiyereke abatambyi." Bakigenda barakira. Umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima, kandi uwo yari Umusamariya. Yesu aramusubiza ati, "Ntimwakize muri 10? Ba bandi 9 bari he? Nta bandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga." Kandi aramubwira ati, "Byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije." Amen. Noneho tugiye kumva ijambo ry'Imana. Nyine twumvishe iyi nkuru, tugiye kubasha kwisobanukirwa. Ubu turimo kwiga umutwe w'inyigisho uravuga ngo ni ukubera iki turamya Imana, ni ukubera iki Imana yaremye abantu. Imana yaremye abantu kugira ngo bayiramye, bayikunde, bayihimbaze. Nawe rero urabizi ko Imana yakuremye kugira ngo uyikunde, uyiramye, uyihimbaze. Rero tugiye kureba aba bantu uburyo baramije Imana, uburyo babashije kuyihimbaza. Tugiye kumva iyi nkuru. Twabonye yuko ngo Yesu yari arimo kujya i Yerusalemu. Noneho ageze ahantu mu kirorero. Ikirorero rero ni ahantu nk'uko wavuga umudugudu. Wageze ahantu mu mudugudu barabimenya nyine ko Yesu yahageze. Ngo ababembe 10 bahagarara kure ntibamwegera, baravuga ngo, "Mutware Yesu, mutware Yesu, tubabarire." Noneho Yesu arababwira ngo, "Nimugende mwiyereke abatambyi." Ngo bakigenda barakira. Impamvu batamwegereye ni uko iyi ndwara y'umuntu yayirwaraga ntabwo yabaga yemerewe kwegera abandi. Ibibembe rero ni ibintu biza ku mubiri w'umuntu bigaturagurika. Mwari mwarwara udusebe tukazamo amazi tukaba twaturagurika. Ni bande barwaye uduheri? Noneho bikaza ari byinshi cyane. Iyo ndwara ikaba yandura. Iyo umuntu yayirwaraga kera yajyaga mu kato. Nk'uko ubu ngubu umuntu yarwaye korona babasha kumuha akato ntiyegera abandi kubera ko ashobora kubanduza. Niyo ndwara nuko byagendaga. Hanyuma iyo wakiraga, umutambyi yabashaga kukureba. Wagenda ukiyereka umutambyi, yakureba akagusuzuma kugira ngo amenye ko wakize, agufashe gushima Imana. N'aba ngaba rero Yesu yarababwiye ngo, "Nimugende mwiyereke abatambyi." Kandi yarabohereje batari bakira. Ariko mu bakigenda igitangaza kiraba. Yesu nyine yarabakijije, barakira nyine birebye basanga bakize. Ngo uwo nguwo yirebye abona yakize, ahita agaruka aza guhimbaza Imana ngo n'ijwi rirenga, yikubita imbere ya Yesu aramuramya. Noneho Yesu aramubaza, "Ntimwakize muri abandi 10? Ngo ba bandi 9 bari he?" Yesu aramubwira ngo, "Ibyaha byawe ngo kwizera kwawe kuragukijije." Ese ni ukubera iki Yesu yamubwiye ngo kwizera kwawe kuragukijije kandi yari yakize rwose? Kandi batubwiye yuko ngo bakigenda bahise bakira. Ni ukubera yuko Yesu abasha gukiza indwara zacu zose, ariko maze n'ikindi abasha gukora, abasha no kutubabarira ibyaha, atwezaho ibyaha byacu. Nk'uko twabibonye mu ijambo ry'Imana bavuga ngo Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ni ukuvuga ngo iyo tumwizeye tubasha kubona ubugingo buhoraho, tubasha guhinduka bashya, tukaba bashya nyine, tukaba tutabarwaho ibyaha. Yesu atwezaho ibyaha byacu. Iyo si inkuru nziza abana, kumva yuko Yesu Kristo abasha kudukiza ibyaha kandi yarangiza akanadukiza n'indwara zacu. Rero ni byiza yuko dukwiriye kumushimira. Uyu muntu icyo yakoze yabashije kumushimira, amenya yuko koko Imana yankijije, reka nze nyirame. Yesu abonye kwizera kwe aramukiza, amubabarira ibyaha. Rero dushime Imana yuko Kristo abasha kutwezaho ibyaha akadukiza n'indwara zacu. Twizere yuko n'abantu bose barwaye Imana izabakiza. Urugero, ni mwibuka yuko muri iki gihe abantu benshi barwaye COVID. Ese ntimwabonye yuko hari abantu benshi Imana yagiye ikiza COVID? Iyo Mana rero ibasha gukora ibikomeye. Ni Imana ifite imbaraga, ariko
ntabwo dukiza covid gusa, ntabwo dukiza izindi ndwara gusa, ahubwo Yesu Kristo yitanze ku musaraba kugira ngo ndetse n'ibyaha byacu tubibabarirwe. Sibyo byiza abana? Imana iramugisha rero, ndumva dushoreje aho ngaho ijambo ry'Imana. Turashima Imana kubwa Yesu Kristo. Imana iramugisha. Amen. Imana ishimwe cyane kubw'ijambo ryiza Teacher Catherine amaze kutwigisha, tukarushaho gusobanukirwa yuko Imana ntabwo dukiza indwara z'umubiri gusa, ahubwo idukuraho n'ibyaha ikadukiza tukaba abana bayo tudafite ikizinga cyangwa umunkanyari, tukongera tukerada niko ijambo ry'Imana rivuga. Ibyo ngibyo nta kindi kibiduhesha ahubwo ni Yesu Kristo wenyine. Muri kano kanya tugiye gushima Imana turirimba indirimbo ivuga ngo Imana yacu irakomeye, ifite imbaraga, nta kintu na kimwe itabasha kudukorera. Imana iramugisha turamya iyo ndirimbo. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and his ways, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Though we are sinners, he still gave us worth. God sent his son to live here on the earth. He healed the sick, he made blind men see. He let the lame walk and he set the world free. He died on a cross and he rose from the grave. He conquered sin, he is mighty to save. He went to heaven and he's coming back. God's word is true, but if it's attacked, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1 plus 1 plus 1 equals 1. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1 plus 1 plus 1 equals 1. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. I'm not afraid because God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Twahimbaje Imana, twumvishije yuko Imana nta kinanira. My God is so big and strong, nta kintu na kimwe kibasha kuyinanira. Rero ngiye kubabaza ibibazo. Twumvishije inkuru y'ukuntu ababembe baje bagatakira Yesu. None reka mbabaze, Yesu yari arimo kujya hehe? Ababembe igihe bamugeragaho yari arimo kujya he? Aha, yego. Aha, yari arimo kujya i Yerusalemu. Nibyo mwabikoze. Aha, ikindi kintu nshaka kubabaza, yakijije ababembe bangahe? Bangahe? Yakijije ababembe 10. Yego. None se muri abo babembe ni bangahe bagarutse kumuramya? Hagarutse
bangahe? Yego, hagarutse umwe mu bantu 10, hagarutse umwe, bivuze yuko abandi 9 ntabwo bagarutse. Imana ibaha umugisha rero, turashima Imana ko Imana ibasha gukiza abantu bose indwara zose kandi ikaduha no kutubabarira ibyaha byacu. Imana ibaha umugisha. Rero tugiye kumva umurongo wo gufata mu mutwe. Murabyibuka, tugiye gufata mu mutwe umurongo uri muri Yesaya ibice 53 umurongo wa 4, ariko ni igice cyawo. Avuga ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Tugiye gusubiramo Yesaya ibice 53 umurongo wa 4. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Kongere, ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Imana ibahe umugisha. Turashoje, tumaze kwiga ijambo ry'Imana. Nk'uko bisanzwe tugiye gufatanya turirimbane akaririmbo ko gusezeranaho. Mwese murakazi, muhaguruke dusezeraneho hanyuma dusoze gahunda yacu. Goodbye, goodbye, wave your hands in the air. Goodbye, goodbye, we'll see you again. Goodbye, my teachers, goodbye, my friends. God is the Father, hallelujah. Goodbye, goodbye, my teachers, goodbye, my friends. God is the Father, hallelujah. Imana ibahe umugisha, tuzongera ku cyumweru amasaha nk'aya.